Ikaze mu makuru yacu yo mu gitondo cyo kuri wa gatanu, ni ukuvuga ku itariki ya gatanu ukwezi kwa gatanu 2023, ariko ni kwa kabiri. Ndabasuhuza mbifuriza kugira ibihe byiza bari hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda, by'umwihariko mu karere k'ibiyaga bigari, mu gihugu cya Uganda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Uburundi ndetse n'igihugu cya Tanzania. Namwe dukurikiye muri hirya no hino mu bihugu bitandukanye hirya no hino ku isi, by'umwihariko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'igihugu cya Canada, mwese ndabaha ikaze. Ni inkuru nziza cyane ku mutwe wa 23, ikaba ari inkuru izindutse igarukwaho n'ibitangazamakuru bitandukanye. Hanyuma uwitwa Colonel Wiringoma uza umuvugizi wa 23 byavuga ko yapfuye cyangwa se yitabye Imana mu bitero bikomeye cyane bya coalition, no kuvuga FDNB, FDLR, abacanshuro ndetse na Zawazalendo na FDLR muri rusange. Ngiye kumugarukaho, hari inkuru itunguranye cyane kuri we, ariko mbere gato yuko tuza kugaruka kuri aya makuru, reka mbanze mbahe inshamake y'amakuru y'ingenzi agezweho muri aka kanya, hanyuma tubone kugaruka kuri aya makuru. Reka mbabwire ko mu makuru yandi akomeje kugenda avugwa abo tuvugana nuko abanyanigeriya bagera ku 130 basabye gukurwa muri Afurika y'Epfo. Abanyanigeriya 130 basabye guverinoma yabo kubakura muri Afurika y'Epfo nyuma yuko hamaze iminsi imyigaragambyo ibasiye abanyamahanga. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Nigeria yitwa Bianca Odumegu Ojukwu yatangaje ko abantu bagera ku 130 aribo bahise basaba gusubizwa iwabo bahunga imvururu zishobora kandi gukomeza kwiyongera. Imyigaragambyo ikaze yabaye muri Pretoria ndetse na Johannesburg isaba leta kugira icyo ikora ku banyamahanga bari mu gihugu mu buryo bunyuranye n'amategeko, kuko bateza umutekano muke kandi bakabuza akazi abenegihugu. Afurika y'Epfo muri Mata 2026 yari yatangaje ko igiye guhagurukira abantu batera ubwoba abanyamahanga, abakorera urugomo cyangwa se ivangura. Guverinoma Nigeria yavuze ko ikomeje kandi gucungira hafi ibikorwa biteganyijwe birimo imyigaragambyo ku itariki ya 4 no ku itariki ya 8 Gicurasi 2026. Ambasaderi wa Afurika y'Epfo muri Nigeria yatumijweho kubera ibi bikorwa, ndetse na ambasade ya Nigeria muri Afurika y'Epfo yavuze ko ishyize imbaraga mu gufasha abaturage b'iki gihugu ngo batagirwaho ingaruka n'imyigaragambyo ikomeje muri iki gihugu cya South Africa yibasira abanyamahanga. Hanyuma ingingo nshya 14 Iran ibona zagenderwaho mu guhagarika intambara. Iran yahaye Leta Zunze Ubumwe za Amerika ingingo nshya 14 zikwiye kwitabwaho kugira ngo amasezerano yo kurangiza intambara agerweho. Ni ingingo Perezida wa Amerika Donald Trump yagaragaje ko ari kwigaho, ariko bikazaba iby'ubusa Iran nitwara nabi. Muri izo ngingo harimo kurangiza intambara mu minsi 30, gushyiraho amasezerano mpuzamahanga azatuma intambara idashobora kandi kongera kubaho, amasezerano ko Iran na Amerika kandi bitazongera kandi guterana, ndetse ayo masezerano akaba arimo ibindi bihugu bifitanye umubano mwiza na Iran n'igihugu cya Israel. Harimo kandi gufungura inzira Hormuz, gufungura ibyambu byose bya Iran byafunzwe na Amerika, no gukura ingabo za Amerika mu bihugu bikikije Iran. Iran kandi yemeye ko izamara imyaka 15 idatunganya uranium ikoreshwa mu ntwaro za nuclear, ndetse ko nyuma y'iyo myaka izajya ikora uranium iri ku rugero rwa 3.6%, nayo itazajya ijya mu biko ngo ibe nyinshi. Ubusanzwe rero Iran yakoraga uranium iri ku rugero rurenga 60%, ari nayo kandi ikoreshwa mu ntwaro, ariko 3.6% ni urugero ruto cyane kuko ishobora kandi gukoreshwa mu nganda nini gusa, ariko iyi ntiyakoreshwa mu bushakashatsi. Harimo kandi ko nta ruganda rwa nuclear rwa Iran ruzangizwa, ndetse ko izajya isangiza amakuru y'imicungire ya uranium izajya itunganya niyo kwihereza mu bindi bihugu rwo kutagira nyinshi ibitse muri Iran. Iran isaba ko yakurirwaho ibihano nka kimwe mu bisubizo. Iran kandi nk'uko nari mbivuze hejuru isaba ko yakurirwaho ibihano nka kimwe mu bisubizo by'uko nayo izaba iretse gukora intwaro za nuclear n'umutungo wayo wafatiriwe ukarekurwa. Iran kandi yasabye kuzagirana ibiganiro n'ibihugu by'Abarabu bigamije kuzamura umutekano mu karere biherereyemo. Izi ngingo zisimbura izindi 10 zari zatanzwe muri Mata 26 gusa, kuzumvikanaho bikagorana cyane kuko Iran yo ishaka ko habanza gusinya amasezerano, mu gihe Amerika yo ishaka ko hafungurwa inzira Hormuz mbere yuko amasezerano agerwaho. Hormuz ni inzira inyuzwamo 20% by'ibikomoka kuri petroli ku isi. Kuva iyi nzira kandi yafungwa, Iran yakunze kurasa ku bwato bwikore ibicuruzwa byavugaga ko ari ubw'igihugu bw'inshuti za Amerika.
buri kwezi hanyura ubwato 3 ariko bwaragabanutse cyane. Kimwe cya gatatu cy'ifumbire nacyo kandi kinyuzwa muri iyi nzira, inyuzwamo n'ibindi bicuruzwa birimo ibiribwa n'ibindi bikoresho by'ikoranabuhanga. Kuva ku itariki 28 Gashyantare intambara ya Iran itangiye kugeza ku itariki ya 3 Werurwe 2026 yari imaze kugwamo abanya-Iran bagera ku 276, hakomereka abandi bagera ku 26,500 no kuvuga nabo b'abanya-Iran. Ku rundi ruhande turavuga ku ntambara mu burasirazuba bwo hagati y'igihugu cya Iran ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko kandi Perezida Putin we yatangaje agahenge mu ntambara ya Ukraine. Perezida w'Urusiya Vladimir Putin yatangaje agahenge k'iminsi igera kuri 2 mu ntambara bahanganyemo na Ukraine, hagamijwe kwizihiza insinzi mu ntambara ya kabiri y'isi batsinda abanazi. Ibiro n'amakuru y'Abarusiya byatangaje ko Minisiteri y'Ingabo ariyo yatangaje aka gahenge. Agahenge kazava ku itariki ya 8 kageze ku itariki ya 9 Gicurasi 2023 yizihizwa isabukuru y'insinzi bagize ku banazi mu ntambara ya kabiri y'isi. Uburusiya bwatangaje ko bwiteze ko Ukraine izubahiriza aka gahenge, ariko mu gihe yashaka kandi guteza ibibazo mu birori byo kwizihiza insinzi bazasubiza ibi bitero barasaba bikomeye cyane ku kigo cy'i Kiev, no kuvuga mu murwa mukuru wa Ukraine. Akaba rero Trump witwa Vladimir Putin niwe yisabiye agahenge kugira ngo barusheho kwizihiza insinzi bagize mu ntambara ya kabiri y'isi. Amerika yemeje ko ibikorwa byo kuyobora ubwato bwo muri Hormuz buri gutanga umusaruro. Ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangaje ko ibikorwa byo kuyobora ubwato bwikoreye ibikomoka kuri peteroli buri kunyura mu muyoboro wa Hormuz byatangiye kandi gutanga umusaruro kuva byatangira mu gitondo cyo ku itariki ya 4 Gicurasi 2023 mwaka umunsi w'ejo hashize. Tariki ya 3 Gicurasi 2023 Perezida Donald Trump wa Amerika yatangaje ko ibi bikorwa byahaye izina ryitwa Project Freedom bigamije kubuza ingabo za Iran kwima inzira ubwato bw'ibihugu bitandukanye bunyura muri iyi nzira. Leta ya Iran yari yaburiye ingabo za Amerika ko nizigera muri Hormuz ziraswaho kandi ko zigomba kwirinda gufunga ibyambu bya Iran biri mu kigobe cya Persike. Mu gitondo cyo ku itariki ya 4 Gicurasi ingabo za Iran zirwanira mu mazi zari zatangaje ko zakumira ingabo za Amerika zerekezaga muri Hormuz, mu gusobanura ko Project Freedom yapfuye igitangira. Ubuyobozi bw'ingabo za Amerika kandi zikorera mu burasirazuba bwo hagati CENTCOM bwatangaje ko ubwato bubiri burasa misile bwinjiye mu kigobe cya Persike kugira ngo zikumire ingabo za Iran ziri gufunga inzira. CENTCOM kandi yasobanuye ko ubwato bubiri bw'ubucuruzi bw'Amerika bwanyuze muri Hormuz bifashijwemo n'abanyamerika bari muri Project Freedom. Hari impungenge ko intambara ya Amerika na Iran ishobora kandi kurota nyuma y'agahenge kagiye kandi kumara ukwezi ikabera mu muyoboro wa Hormuz cyangwa se mu muhora wa Hormuz. Umuyoboro wa Hormuz rero ni inkingi ikomeye cyane y'ibihugu byinshi cyane byo mu kigobe cya Persike, unyuramo 20% by'ibikomoka kuri peteroli bijya ku isoko mpuzamahanga, uko nakomeje kugenda igarukaho muri rusange. Hanyuma rero mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo, reka naho tunyure tureba amakuru akomeza kugenda avugwa. Mbere gato yo ngaruka kuri aya makuru yose avugwa kuri M23, reka mbanze mbabwire ko hari amakuru muribuka ko uwitwa Lieutenant Colonel Wiringoma umuvugizi wa M23 yari umuvugizi wa M23 mu rwego rwa gisirikare, uwitwa Lawrence Kanyuka umuvugizi rero wa M23 mu rwego rwa politike. Uyu mugabo witwa Lieutenant Colonel Wiringoma ngira ngo yamenyekanye cyane mu bitandukanye, ari umuvugizi wa M23, ariko aza kumenyekana cyane kurushaho ubwo M23 yafataga umujyi wa Goma, hanyuma abacanshuro ba mercenaires bakaza guhabwa inzira n'igihugu cy'u Rwanda kugira ngo banyuzwe ku kibuga cy'indege cya Kanombe basubira mu gihugu cyabo cya Romania. Uyu mugabo rero yagiye avuga amagambo akomeye cyane, ubwo avuga ngo quickly ati vuba vuba, abamanikisha amaboko ababwira ati don't joke with M23 cyangwa se with M23, ati nimugakine n'umutwe wa M23. Ni magambo akomeje kugenda agarukaho. Bivugwa ko mbere yuko aza kuraswaho na drone akaza kwitaba Imana muri burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bivuga ko bisa nkaho yari yamenye aya makuru. Gusa ariko si ukuvuga ko yari yamenye makuru kuko yaza kuyamenya, wenda ntabwo nawe yari kujyayo, ariko ikiriho nuko ngwara amagambo akomeye cyane yari yatangaje. Yavuze ko ati buriya ati birashoboka cyane ko twajya hariya hantu twajya muri inama, no kuko n'ubundi muri iyo minsi ibitero bya M23 bya coalition byari bimeze nabi, bifashisha za drone za kamikaze ndetse n'izindi za CH4. Ati twebwe ati kuba twapfa ati si ikibazo, ati kuko ikigaragara nuko hari intego dufite, ati kandi uwapfa muri twese isaha n'isaha, ati abandi bazakomeza urugamba, ati kandi icyo twizera nuko
intego ya M23 izagerwaho byanga byakunda nk'uko ya n'amagambo ya Lieutenant Colonel Wiringoma. Ni ukuvuga ngo rero Wiringoma yari umwe mu bagabo bafite ishyaka rikomeye cyane ndetse kandi akagaragaza ko kuba yakwitaba Imana mu by'ukuri yes ni igihombo ku mutwe wa M23, ariko nanone ntibivuze ko M23 ikwiye gucika intege kuko abandi bazi intumbero, bazi vision, bazi mission bariho kandi icyo bifuza kuzageraho bati twebwe nuko tuzashirwa tukigezeho. Yewe ati nta musirikare ugomba kuraswa mu mugongo, ubundi ugomba kuraswa mu gatuza. Iyo urashwe mu mugongo bigaragara ko usa nk'uhunga urugamba, ariko urashwe mu gatuza bigaragara ko urimo urarwana ugana mbere. Akaba rero ari amagambo ya Lieutenant Colonel Wiringoma wakomeje gufatwa nk'intwari y'umutwe wa M23. Gusa icyo navuga cyo nuko yababaje abantu benshi, abantu batari bake cyane nyuma yuko bitangajwe ko yaje kwitaba Imana azize ibitero bya drone by'ingabo za FARDC ndetse na coalition muri rusange. Gusa ariko kuri urundi ruhande mabwire ko FC23 yemeje ko FARDC yagabye igitero karabutaka muri Rumbishi. Umutwe wa FC23 uravuga ko ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo ku munsi w'ejo kuwa mbere tariki ya 4 Gicurasi zagabye igitero gikomeye cya mu gace ka Rubumbishi ko muri teritwari ya Karehe mu ntara y'Amajyepfo. Umuvugizi w'uyu mutwe yitwa Lawrence Kanyuka abinyujije ku rubuga rwa X yavuze ko kiriya gitero cyagabwe hakoreshejwe drone mu bwoko bwa CH4. Agize ati kuri uwa mbere tariki ya 4 Gicurasi ingabo zihuje ati z'ubutegetsi bwa Kinshasa zagabye igitero gifite uburemere bukomeye cyane mu gace gatuwe n'abaturage benshi cyane ka Rumbishi no mu nkengero zako muri teritwari ya Karehe. Yakomeje agira ati iki gitero cyagabwe hakoreshejwe drone y'intambara mu bwoko bwa CH4 ati cyangije byinshi kinahatira abaturage kandi benshi cyane basivili kuva mu byabo. Nyuma y'iki gitero M23 yamenyesheje abaturage ko iri ku ruhande rwabo, izeza ko igomba kandi gukora ishoboka byose ikabarinda ndetse ikanabarwanaho. Iki gitero cyagabwe mu masaha ya saa 9:45 z'igicamunsi kirakurikira kandi mirwano yiriwe isakiranya FC23 n'ihoro ry'ingabo za leta. Makuru aturuka muri Kivu y'Amajyepfo avuga ko imirwano yiriwe yahagaritse urujya n'uruza hagati y'uduce twa Minova ndetse na Numbi two mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Duce muri Chopo naho haravugwa urugomo rugizwemo uruhare na FARDC bivuga ko abasirikare bishe umushoferi wa taxi nyuma yo kwanga kumwishyura. Kuri cyumweru tariki ya 3 Gicurasi abasirikare babiri ba FARDC bishe umushoferi wa taxi mu ishyamba ryegereye Parezi, umudugudu uri kuri milimetero 148 uvuye Kisangani mu gace ka Ubundu mu ntara ya Chopo nyuma yo kutumvikana ku giciro cy'urugendo. Saddam Django imyaka 26 y'amavuko basanze yapfuye afite ibikomere by'amasasu mu gatuza nk'uko byatangajwe na mugenzi we utwara taxi wagaruye umurambo Ikisangani. Yavuze ko abasirikare kandi batatwaye moto cyangwa se telefone nk'uko inkuru dukesha Actualite.cd bivuga. Ku wa gatandatu Saddam yari yavuye Ikisangani yicirwa hafi yaho yari yagiye. Mbere gato yuko yicwa yatunganye n'abakiriya be babiri bari bagaragaje ko badashaka kandi kwishyura amafaranga nk'uko byasobanuwe n'undi mushoferi wa taxi wavuye aho hantu. Umwe mu basirikare kandi yacaye muri yombi abana n'abaturage baho nk'uko bigaragara ku mashusho yerekanwe n'umushoferi wa taxi. Rero ari ibyo byakomeje kugenda bivuga. Nyuma ku rundi ruhande uwitwa Colonel Fidel Rugabo watwirwaneho ati ntituzemera ko u Rwanda ruterwa na Ndayishimiye ati tuzarutabara. Uyu Colonel Rugabo Fidel uri mu basirikare bakuru b'umutwe watwirwaneho wiyemeje kurengera abanyekongo bo mu bwoko bw'abanyamurenge yateguje ko we na bagenzi be biteguye gutabara u Rwanda mu gihe rwaba rutewe n'ibihugu by'u Burundi na Repubulika Demokarasi ya Kongo. Uyu musirikare ukunze kumvikana avugira kuri uriya mutwe yabitangarije mu kiganiro aheruka kugira n'umuyoboro wa YouTube wa Imurenge TV nyuma y'amakuru avuga ko ingabo z'u Burundi za leta ya RDC umutwe wa FDLR n'abarwanyi ba Wazalendo baba bakomeje kandi gushaka uko bigarurira agace ka Minembwe gaherereye mu misozi miremire mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo kugira ngo bakagire ibirindiro bikuru bazifashisha mu gutera u Rwanda. Rugabo Fidel yakura inzira ku murima zirangabo aziburira ko zitazigera kandi na rimwe zikandagiza ikirenge muri Minembwe. Uyu musirikare yavuze ko bitumvikana uko u Burundi bwashaka kwifashisha Minembwe ngo ubutera u Rwanda mu gihe bwakabaye kandi bwifashisha agace ka Cibitoke gaherereye muri metero nke uvuye ku butaka bwarwo. Colonel Rugabo Fidel kandi yarahiye ko mu gihe u Rwanda rwaba rutewe twirwaneho yiteguye kandi kohereza brigade y'ingabo zayo zihariye zikarutabara. Ati twebwe ntituzanemera ko u Rwanda ruterwa twirwaneho.
ati ntituzemera ko u Rwanda ruterwa. Ati ndakurahiye Afande Sematama Charles, ati umuyobozi w'igisirikare cyatwirwaneho azashyiraho yihariye tuzatabara. Ati umunsi bazavuga ngo isasu rya mbere ryarashwe brigade tuzayishyira standby izahaguruka kandi tuzatabara. Rugabo yavuze ko ntacyo u Rwanda rutakora Abanyamulenge ku buryo rwaterwa, ati n'abagambiriye kongera kurukoramo jenoside hanyuma ngo baceceke. Yavuze ko FARDC ingabo z'u Burundi nabo bakorana bazarasa u Rwanda nabo twirwaneho kandi barasa ku mugongo. Ati bazarasa tubarase ku mugongo, ndakurahiye kandi nkubwiye ko tuzarashyira brigade yacu yihariye standby tuzabatabara. Ati hariya mu Rwanda tuhafite abantu, tuhafite ababyeyi, hari abantu benshi cyane batuye mu Rwanda, ati bahakorera ibikorwa, ati ntituzemera ko mu bisenya, ati tuzabarasa ndakurahiye. Yunzemo ati nubwo Afande Nyakubahwa Kagame ati atadutumaho tuzijyana. Ngaho u Rwanda ukuntu rumaze kwibaka ngo Interahamwe na Ndayishimiye barahagurutse bagiye kurutera n'abantu bacu bariyo tuzijyana. Ati bariya abantu bacu bari mu Rwanda ni abacu tuzarwana, ati udafite imbunda azatora igiti azatora ibuye, ati tuzahagurukana n'abagore n'abana bacu ati tubatabare. Colonel Rugabo Fidèle yashimiye Perezida Paul Kagame kuba ari we mukuru w'igihugu wenyine umaze igihe agaragaza akarengane n'ubwicanyi bumaze igihe bukorerwa Abanyamulenge. Yagaragaje kandi ko u Rwanda nta kintu na kimwe rutahaye bariya Abanyekongo ku buryo abarutuyemo kandi babayeho mu mahoro. Ikindi bakaba kandi barahawe imirimo, abandi benshi bagahabwa za buruse zo kujya mu mahanga. Rugabo yunzemo ko twirwanaho kuba igejeje kandi magingo ya ishobora guhangana n'ibitero by'ingabo za leta ndetse no kurinda abatuye muri Minembwe ibikesha ubumenyi bwa gisirikare abarwanyi bayo kandi barimo we ubwe na Sematama cyo kimwe n'abandi bari mu ngabo za leta nka Lieutenant Colonel Masson Pacifique bahawe n'igihugu cy'u Rwanda. Akaba rero ari byo yakomeje kugenda agarukaho. Hanyuma ibindi bikomeza kugenda bivugwa nuko nanabibabwiyeho gatoya nuko Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku munsi w'ejo yatangaje ko guhera mu gitondo cyo ku itariki ya 4 Gicurasi 2026 ingabo z'igihugu cye zitangira kuyobora ubwato bwikoreye ibikomoka kuri peteroli bwafungiwe inzira na Iran mu mugoroba Hormuz. Ubutumwa Trump yanyujije ku rubuga rwe rwa Truth Social ku itariki ya 3 Gicurasi asobanuye ko yafashe icyemezo cyo gutangiza ibikorwa yise Project Freedom ashingiye ku busabe bw'ibihugu bifite ubwato bwimwe inzira muri uyu muyoboro. Mu bwishongoro bwinshi cyane ku bihugu byanze kugira uruhare mu ntambara Amerika yashoje kuri Iran muri Gashyantare 2026, Trump yagize ati ubwato bwaturutse mu bice byo kwisi ati bitari kugira uruhare mu biri kubera mu burasirazuba bwo hagati. Ubuyobozi bw'ingabo za Amerika zikorera mu burasirazuba bwo hagati CENTCOM bwatangaje ko hazifashishwa abasirikare 15,000 Abanyamerika, indege zirenga 100, ubwato busenya misile n'indege zitagira kandi abapilote drone mu kuyobora ubwato bwa Hormuz. Ubwato bw'intambara buzakoreshwa muri Project Freedom burimo ubwa Alain Broke kuva tariki ya 24 Mata kandi mu burasirazuba bwo hagati hari ubugera kuri 12 bwo mu bwoko ati bumwe muri bwo kandi bwifashishijwe mu gufunga ibyambo bya Iran mu kigobe cya Persique. Mu ndege z'intambara kandi zitezwe muri iki gikorwa harimo kajugujugu zo mu bwoko bitandukanye zizajya ziguruka hejuru y'ubwato butwara ibikomoka kuri peteroli kandi bivugwa ko n'indege za A-10 zishobora kujya zifashishwa mu kurasa ababwitambika. Kuri drone Amerika kandi iteganya gukoresha izigendera mu kirere ndetse n'izigendera mu mazi zishobora kandi kugaba ibitero cyangwa se zikifashishwa mu kugenzura umutekano mu mazi mu gihe kandi anyuramo ubwato butwara ibikomoka kuri peteroli. Umuyobozi wa CENTCOM Admiral Bradley Cooper yagize ati ubufasha bwacu muri ibi bikorwa by'uburinzi ni ingenzi ati umutekano w'akarere ndetse no ku bukungu bw'isi mu gihe dukomeza kandi gukumira ingabo za Iran zirwanira mu mazi. Trump yatangaje ko nihagira abavangira ingabo za Amerika zaba inshingano zo koherekeza ubwato bwo muri Hormuz bazasubizwa hakoreshejwe imbaraga nyinshi kuko ngo iki ni igikorwa cyo gutabara ubucuruzi ati bw'ibihugu byinshi. Tariki ya 4 Gicurasi umuyobozi w'imitwe y'ingabo za Iran Ali Abdullah yatangaje ko ingabo za Amerika kandi zinjira muri Hormuz zizaraswa, asaba abatwaye ubwato bwikoreye by'ubucuruzi n'ubwikoreye kandi bikomoka kuri peteroli ko bakwirinda iyi nzira niba badashaka kandi gukorana na Iran. Yagize ati tuburiye ingabo z'amahanga zose cyane cyane bashotoranyi b'ingabo za Amerika kuba zaraswa nibagerageza kwinjira mu muyoboro wa Hormuz. CNN yatangaje ko mu gitondo cyo ku itariki ya 4 Gicurasi ubwato bwa Nogas bufite ibirango bya Botswana aribwo bwonyine bwagaragaye bunyura muri Hormuz. Ubu bukaba kandi bwarafatiwe ibihano na Amerika. Ingabo za Iran zirwanira mu mazi zatangaje ko uyu munsi zasubije inyuma ubwato bw'intambara bwa Amerika bwageragezaga kandi kwinjira muri Hormuz. Ibyo Amerika kandi ntibyemeza cyangwa se ngo ibihakane nk'uko amakuru akomeje kugenda abishimangira. Hanyuma
ndumva twayigarutseho Nigeria ijana na mirongo itatu basabye gukurwa muri Afurika y'Epfo kubera urugomo bakomeje gukorerwa n'abaturage muri iki gihugu. Gusa nubwo nagiye babwira ko buriya bwato ariko biranavuga ko Iran yarashe ubwato muri Hormuz n'icyambu cya Emira Zunze Ubumwe z'Abarabu. Amakuru avuga yuko ingabo za Iran zarashe ubwato bwinshi zinarasa ku cyambu cya Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu zigamije kandi kwereka Amerika ko zifite imbaraga zo kurwana, nyuma y'uko Amerika yari imaze gutegeka ingabo zayo zirwanira amazi gufunga umuhora wa Hormuz. Iran yarashe ubwato bwinshi bwagendaga mu muhora wa Hormuz nyuma y'uko Trump yari yatangije ibikorwa by'ingabo yise Project Freedom bigamije kuyobora ubwato bwari bwarabuze inzira mu muhora wa Hormuz ku ruhande rwa Iran. Amasaha ya mbere yo kuwa 4 Gicurasi yarangiye nta bwato butwaye ibicuruzwa bunyuze muri uyu muhora. Ingabo za Amerika zavuze ko ubwato bubiri bwanyuze mu muhora wa Hormuz, ariko Iran ivuga ko ari ikinyoma cyambaye ubusa. Umuyobozi w'ingabo za Amerika ziri mu burasirazuba bwa hagati yavuze ko barashe ubwato buto bwa Iran, ariko ko byo Iran yabihakanye. Iran yo yahise kandi isohora ikarita y'amazi igaragaza aho bari kugenzura hose harenze kure umuhora wa Hormuz, hakajyamo n'igice cy'amazi mpuzamahanga harimo n'inkengero za Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu. Korea y'Epfo yatangaje ko ubwato bwayo kandi butwara ibicuruzwa bwarasiwe mu muhora wa Hormuz, mu gihe urwego rushinzwe umutekano wo mu mazi rw'Ubwongereza rwavuze ko ubwato bubiri bwarasiwe ku cyambu cyo ku ruhande rwa Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu. Sosiyete icuruza ibikomoka kuri peteroli ya Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu nayo yavuze ko ubwato bwarimo ubusa bwarashwe na drone za Iran. Magingo ya inzira ya Hormuz kandi inyuramo 20% by'ibikomoka kuri peteroli bikenerwa mu isi iracyafunze nk'uko amakuru abishe.